kaliang jong Green Tech Foundation kabla lammat yang ni kecing yaki persya kecing tray jong kata project halor ulum pongdeng pan pengelai ka kom sebentar nak kata project jong luxury resort and spa di kumjuru pening persya halor kata kecing di lilam no yaute ulum pongdeng dolenong sakit he spa corporate kabahadu utru posnem Henin gaski ngelayo pan pediang ke city ni joint secretary jong tourism department Hendrai kata kerukom ICT ba kacing pensan ki kaslong ba kaju si kaju ba ki keren sa ba kinumdan kita kacing tai ki ni la yang scam do pas nungkong hi kasni ke nungkong bang yang ba ha ulung pongdeng kamlong kajaka ka ba pinyale te mentapat ipen phai pat da kumtu ban ong ba to menta nengkong ki ong ba umdan kata kajing ayu lumpong deng hadin ki ong em ta kin dan ki permanent structure ding la kata ki pidan ki permanent structure menta ki ong em dan umdan cuki permanent kin dan ki temporary yang ki umdan ki temporary te menta pat ki ong ba umdan kinja construction chu ati lumpong deng te kajing keli ke jong ipat saka sarkar ko lang balada pimdan kita ki jing tai ki hang te lumpong deng balai per kilam ki ka kendau hadu hidro posnem nabenta kajing mentoy jongno bapi lilam hadu hidro posnem nya kata kadai kebangi ngim sutu ngim sai bak omdan nongre me eru kaba joint secretary joko tourism department bain pha i to kasithi te halor to kasithi ke bain nilai yok priang nin kasi na kalian ke jongiru lapun phai de ni kasithi sai joint secretary to government of Meghalaya tourism department bangi pensai nge ba berikut tak babu jing keliru lada pindan kita ki construction balai pat hi bidan kam banilam hadu untuk poslam ya di lumpong deng ingis dan tangkoi bandawa bayakan ke project pidai banum sim sting hamtam ya kasur ke misi mupat ba ni dan tangkoi ke jing dawa bapun pai tepan pai no ya kate ka khandau ka siap jong lumpong deng dolnong sakipat ba bani yang scam halor kata kanoren namar kini gibro ki penkelan haju usi haju kalau dangin yo ya kata nginomi nang ni nama kan yes kumulong munta kumutu di kerjaan jam na po kapun state ni sumber terbut kalau peni ada tak pun untuk pemasalah macam pelayo ada lagi kini sinong dan nong keluar ako bili ba ka corrigendum ko kimi na bakabami na population board dapat ngan cukup kenal yang sisin bapor pingiyo lembar RTI the first line jong tugas consent kong as per the particulars furnished by the applicant tebut kapkum kajingdon kam jong uta ba apply to city kiladon te hang tu ke condition ki ai part kendon kita kilak seri gela ulung pongteng part kita gela ke resort or ke restoran tata ki cafe taki facility de kumai te dang menhakini gesi dang payment sisi ki wan ra kita korikendon lada kajing don kam kajong utu applicant ba udon kam mansna kita luxury ki kai balik pun cancel no sindon yang tu ka CTE ka PI nang kong ka pemut iu ban pun correct pat kong simit ki wan ra kajing correct lada umdei bakadon kan kajing yaki dai lada kam dei kajing sakkan kajong chairman kajong ni ba khambu por kini ki break ki layak bet sakmat dipat ba ki depan syara bagini ki break ki layak bet sakmat nomor ka CTE ki ka keren syai bakin don ki jingtai jong ka villa ka restoran ka cafe bat kita ki facilities da kumai kumai lada ka jing don kam jong tau applicant dan tugas ni kau pada kita balik pinuan rakyat korrigen dan beri depan scrap sebenarnya ni ka tugas CTE ru ide ban revoke itu fresh CTE pi depan issue not a corrigendum ka ban correct ida ka balikan lain kan katai kung piong ba di misalnya itu ong ba lada ka jingdon untuk yang itu penundan tak jintai tu kadi nak tahu ba PE ba long kani kala pan kata pada hadir buat menengkam pada di Andrew post na bi perkat kita kajing dalam jong tu mumpung dan mentah ki dan kam pi sisin begini ki beliau ki layo penong try hang teh kintei katwatei ru ngim tip sura namar mentah kanang dei tang ki kenya ka sistem asdam lasai da kala khamya chi sang sistem dusam la pejak kan ke isu dei yang sedang bantrai nang ngatip sai ke sama trai bad haga ta kapor lesi
Dadadan berpentut pat cukup yang makan sakela ki sarkar da kumni kumtai ini ki brio kin yo benta banne chakut kin nomba pet kadan ko government how to kapor ila ai lilam ini ka jaka ingin enforce baik kan ka agreement ka other side isu tu sai ka plan dikini ka dia plan lupa na dun ko kam besok ko bikidang on dong tak ka plan ni kisnya maswa ban dil lam no ya kan khando siap ka jom but mentally ha bagi om dan kam dan cu kita construction how to kam ken moi kalan transport ai masuk ai bat khando ban semua Atau pibu nang kecingkeli pada habis dia betul thau je pibu pak sarkar. Kai ka ba pen sarkar balong man scrap apa ngiti benta ka pibu nang kecingkeli. Katum ki dia kenduk ke jongi director de tourism benar hakasi balang bat kunjuk ke jongi penduk bat tourism minister ki kim keren syai kim keren ki keren pelan na ju sia ju ini stu kini ki beri dan kaplan ayu sadin bat kunjuk ro ini stu bukan ka jing khawat chagi nang no tiba nia keren ni gitaru kim long open mire kim snap tu ire ni ki keren pelan haju haju tenging keren beda basai ada pidang pun ki jingduna nang ni nang tai bat secure di ulum kom deng deh bah bawa ni asis semdan sampai cepat hadin hapur semut pandai iu di ulum Aku jengi jengi tengah try minda tip sai kita kidau ki pakam kalong menti hadu kan ni pakam tre pan scrap kali project kan pan wenno kata ka agreement ka ya ti dan andre ni suba bet ba kadon ke ngat try ka paki ada plan ya kata ngaptip la milik nomor haka politics ngaptip gidon kejerat ki babun nawar gimdon kita ki saki satar ki basket andai ka sulong betang bali suba pat kaya kataru pat ba hi sai